specijalizovana veća jesu imala određeni pristup, to se moglo vidjeti iz nekih njihovih izjava, jesu imala određeni pristup tim materijalnim dokazima koje su skupljale od prve misije koje su došle, dakle KFOR i UNMIK policija, ali ja ne znam u kojoj meri je to sistematizovano. Iz razgovora sa žrtvama, oni su jako skeptični. Oni, na primjer, kažu da bi, mislim, to je i daje na stahu, te rotacije KFOR-a se smenjuju na 6 mjeseci, i oni kažu da pojedini od njih više nemaju slika svojih nestalih, jer kako je ko dolazio, oni su iznova davali slike nadajući se nekom razrešenju u trenutku kada je još uvek bilo realno da možda može da se nešto sazna. I sama ta činjenica su oni iznova morali da daju fotografije, oni to cene kao dokaz da zapravo to uopšte nije bilo arhivirano kako treba, da ono što ste rekli nekom iz KFOR-a sada, to ne čita onaj koji dođe posle 6 mjeseci ili da nema pristup tome. Nema načina da se sazna da li je to tačno ili nije. To je jedna vojna misija koja je dosta zatvorena, ali prosto mi je bitno da prenesem te njihove percepcije i to zaista tužnu činjenicu da dobar deo njih više ni nema čak ni za ličnu upotrebu, jer 99. niste baš mogli na Kosovu da nađete kopirnicu pa da kopirate fotografije. Dakle, kada date fotografiju, zaista ste se sa njom rastajali, da kažem. Tako da je to zaista mnogo teško. Ja se zaista nadam zbog njih da moguće da negde to i dalje postoji. I zapravo neretko se dešava da porodice žrtava traže pristup tim materijalnim dokazima, makar tim ličnim stvarima koje su davali kako bi pospešili istragu.